At makita yo, antay yung umanay. Amen? So nga, iti bagyo, na isardeng diyay, ang agaputa, antay yung akaya, tani Apo Diyos na go-work. Pero kailangan tayo magkaroon ng focus. Amen? Tapno ma-focus the finances tayo dito yung church. And alam nga di ay makita tayo tatan ket dajay ti paaramid ni Lord kada tayo. Kailangan makita yun di ay nga there's a time for everything. So nga now is the time nga magkaroon tayo ti sarili nga building. Hallelujah. Amen. Ngayon dajay ti makita yo ha. Iti kaskas ni Apo Diyos. Dada tayo di KM3 na puno manan di ay, nag-transfer tayo dito ay. So nalawa. And then nadaduwa nga service tayo dito ay, morning and afternoon. So tidado mahandagin may, kasi amuda nga mapuno tayo tata, so no afternoon na. Tata mapuno manan. So mapantayo di building. Karoon tayo sa sarili tayo. At tiabuto na rin ay, kitaan tayo, ti panaka-engineer na yay, tap na abuto natin 1,000 people. Amen? Step manan yay. Dakal iti ma-improve no ada sarili tayo nga building. Kasi no ada sarili tayon, rumwar na iskwilaan tayo. Di vision nga dita. Rumwaran na iskwilaan, rumwar na jay, helping the needy foundation. Amen? The office ta dagijay, dayjay. Rumwaran dagijay, media. Rumwar jay radio station tayo. Talagang nga abang tayo kada da radio station tayo. So nga rumwar dagijay. So nga aduti pagtrabahuan, makatulong ti church, pati awan trabaho ng inayaban ni Apo Diyos. Diya inayaban ni Apo Diyos ha. Tahaan nga sa secular ito eh. Amen? Isugayam nga awanti kaifitam dito'y lubong tayo the kingdom of God kang work. So ijay. Anong to? Iti agtrabaho iti media ministry, radio and TV ministry. Dote agtrabaho iti eskwilaan. Tahan lang nga Bible school. Karoon tayo iti eskwilaan. Iti vocational. Karoon tayo, baka pa'y college, baka mada. Amen? So, nagijay iti target na ito church. Hallelujah! So nga ado matulungan ijay. Amen? Laman nyo si Kabsat. Ay da jay gayam. Amen. Tado tihan nga makamo, tiyamu da lang ti church, apan pagdayawan, apan laeng kaurnungan, nalpas. Ngam dito ministry, aduti naka-plano nga aramida na dito in these last days. Kat may mayat nga sarili tayo. Kasi iso nga, ti plano na di building, dati parking space. At least, dati may park nga 100 vehicles. Hallelujah. Amen. And then kararag tayo maalat tayo may isang turod nga di ay. Ta maitad ka na tayo amin di ang area. Kasi ay, awan imposible ka ni Apo Diyos. Dahil iti demonstration the faith. So ano tayo, demonstrate tayo the faith. Awan tag solicit. God will provide. Amen. Dahil tortuladan din na duman. Kapag nagpapipaperma dita. Solicitation paper. Kat no pinagkakandidato day tadan. Dawatan da pa'y aming nga kandidato. Madidiyay. Kagasam, di talo nga congressman, dinawatam, apa ibutos mo nga talo? So, ano doon kasi tatang churches, that's not the life of Christ. Kaya dyan nakita pa ng study the Word of God from Old and New Covenant. Noon niya ti parami ni Lord, He will provide. Haan nga gibaon nga utang, nga solicit.
Ada tumulong, pero ni Apo Diyos timang touch. Amen! Hallelujah! So, i-demonstrate tayo the faith ditoy. Amen. So, kasi di mangyari ito, church tayo. So, ado iti maisimpa no sarili tayon ti building. Ano mo no may saka nga announcer. Hallelujah! Woo! Mga kababayan, kung kulang to jay. Amen. They praise God. So now, naragsak tayo. Tabinayada ni Apo Diyos jay, ngawan utang. Woo! Hallelujah! Amen. So now, mapantayo yung message. Hallelujah. Mapantayo ito is 2 Timothy chapter 4, verse 6 and verse 7. Ito yung nga i-batay ti mensahe tayo. Naisurok na nabalabas, i-build tayo nga temple duwa. Day number 1, nga i-build tayo dito kahit the temple of God nga tatao. So the first one of priority na dito yung ministry. Sungahan nga building nga chapel din nun una tayo. Tatao. So nga, nakakalap tayo iti 1,000 tata. Uray binggit lang, 1,000 tayon. Palakpak ni Jesus. Nang rugida ito iti 7 nga tao. Iti laon yun. Tata 1,000. Amen? Hallelujah. So ano mamingsan, ano the pressure in my life? Ano the pressure in my personal life? Ano mamingsan the family? Mamingsan the ministry? Ano? Ti kalaban. Pero no panpanunutok, sino tayo idi? Ken sino tayo tata? Dakkel ti naramid ni Apo Diyos. So ngay jayak ka, agpasalamat kini Lord. Yung naramid mo idi agis start kami, karkaro ti aramidom tata. Hallelujah. Amen. So magita tayo ti ministry from 7 people. Kana na 1,000. So nga pagamuan tayo to, nagito nga may announce nga the radio tayo nga sarili nga station, pagamaman to ada dagidjay. Rumrumwar dagidjay. Ada iskwilaan tayo. Pagamuan ada ti van, may met ti van han nga bus. Tiyalaan tayo nga pa nagsundo ti tao. Edi ado ti driver tayo manan nga matulungan. Kasi ti church, kat baka apum to mo lang di aglugan. So han tayo nga ibatbati isuda nga kakaasi da piman. Nga wanti usto nga na-establish nga pakit-church anda. At least amu tayo ti doctrine, amu tayo nga mayat, safe da iti word of God nga i-receive da iti church. Kailangan tayo nga maisigurado na gito'y nga kapututan nga sumarsaro no. Amen. Gidya iti heart nga inkarga ni Lord kada tayo dito'y church. Ito'y ministry. Okay. So, kaya panunuton tayo ngamin, sino tayo idi? Katanya nagbalinan tayo tata. Already personal life you. Already family you. Sino kayo idi? Baka aso pusa kayo. Sino kayo tatan? Pudno nga tao. Tao ni Jesus. Baka kakaasi kayo idi. Awan na mamuyo. Tatalin maing kayo. Bidmak lang kayo. Amen? Oh, hallelujah. Tata, adupay tiaramidan ni Lord. Dubliin na pa'y dayta. No ituloy mong ag-obey. Ituloy mong agbiag. Kaya ni Jesus. So na ito'y 2 Timothy 4, verse 6 to 7. As for me, my life has already been
Okay. Dito ijay last part. Iti life ni Paul dito yan. Verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. Yan. Ito talo. Kailangan tayo nga i-development na ito wano adapan. Tibiyag tayo. Natin number 1, I have fought a good fight. Iti Christian life, na ibaga kaya Hong Kong, kasi nagtigab sa tayo di Hong Kong, anmi nga napaspasyar piman, kapo ito'y situation. So nag-urnong na internet tinausan. So online. Nag-preach sa kadakwada online. Tagalog day jay. So preach tayo di Tagalog kadakwada. So now, ito may isang na ibaga kadakwada, kailangan tayo iti good fight. The number 1, kailan makita tayo good fight. Good fight. Naimbag nga panakidangadang. Amen. So now, 31st, katalakayan tayo. The Christian life, napno ti laban. Amen. No ministry, ado ti kalaban. Dito'y itited ni Apo Diyos nga mission, vision tayo, ado ti kalaban tayo dito'y. But kailangan tayo nga lumaban. Kasi naipapromise ti victory. Awan ti defeat. Awan ti panakaabak kadagijay adda kini Jesus. We are more than conqueror through Him that loved us. Amen. But we need to fight. May surok even iti couples fellowship nga tibiyag tayo as individual, ada the plan and purpose of God. Kailangan tayo nga gampanan nga rule. Ang kalangan na create ito'y earth. Tapno agbiag ka kat matay ka no bigat. Na-create ka for a purpose. Bagam day kabay mo, naparswa ka gaputa na panggap ni Apo Diyos. Naparswa ka for a purpose. Ket ada ijay individual ti plan of God. Tumunggal may sa ada ti rule na nga dapat nagampanan. Okay. And then number 2, naibagak. No nagkapamilya ka, ada manan ti rule mo. Rule nga dapat mo agampanan ni jay family. Ni jay husband and wife relationship. Ada gampanam sa kasasawa nga lalaki, ada mat gampanam kasasawa nga babae. Amen. Number 3, surusuro kay jay. Di may isa, as a family, o as individual, nagbalin tayo nga manager, ejay kukuha na Apo Diyos. Amin nga i-trust ni Apo Diyos kada tayo, i-manage tayo dagidya according to His plan, to His will. Even your money, your finances. Ano nga inted ni Lord dayta, ngay manage mo para the purpose of the devil, o di para the purpose of God. And then number 4, ijay, adati rule mo, dito'y lubong, to evangelize the world. Nasa rule. Pero, ijay, amin nga aramidam, nga dapat mo nga gampanan, adati laban. Dati kalaban tayo. Susurok man ang dahay.
Anya ti kalaban tayo, iti biyag, iti plan of God, anya ti purpose ni Apo Diyos, kat anya ti kalaban na diay. Number 1, iti kalaban tayo, kat sinful nature. You need to kill the sinful nature. Romans 8, verse 13. Let's read that verse. Sinful nature, the jai old life. Ito kalaban mo. Kasi the plan of God, the jai ti disturbo. The jai di nasasadot nga kararag. The jai basol ti kayat na. The jai materialistic ka tao. Tapos masak tayo life ni Demas. Ito yung Bible nga disciple ni Paul. The last part of his life, inayat na tilubong more than God. Kat pinanawa na ni Paul. Hangka da tayo. Amen. Sungaron nga da tayo. Ni Demas dihay. Okay, so let's read that verse. For if you live by these things, you will die. But if through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Makita nyo? By the power of the Holy Ghost, you put to death the dictates or desires of sinful nature. The sinful nature kami, makita yung the fruit na dayay, the Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Opposite iti kayat ti Holy Spirit. Opposite iti pagayatan ti Diyos. So na di kalaban tayo every day. So nga, habang nga gugrow tayo, matatransform tayo every day. So nga, timang mangyari ka na tayo, matmatay tayo every day. Matmatay tayo iday old life. But, dumakdakkel, can pumigpig sa chay new nature, new life. New spirit tayo in Christ. Woo! So nga, the more nga agbalbaligi ka iti laban, the more kang may pumpromote, the more ka nga mausar in the kingdom of God, the more ka nga ma-display, because God will use your life, amen, in a special way, special purpose. Woo! Kaya tsuba day. Amen. So day, paano ba nunutok ti ng pidutan ni Apo Diyos no sinuak edikin sinuak tata. So nga uray no nagaduti kalaban situation ngahan nga mauwatan ti biyag. Dayawak kini Apo Diyos. Oh my God. So may tay kantang account your blessing. No bilangam. Maragsakan ka. Kuna na. Amen. Bilangan nyo. Maragsakan ka. Amen. Oh my Lord. So akanak, paano panunod ka sino ak idi? Ken sino ak tata? Nyati kasasad ko idi, sino ak batata? Nyati planok idi, anya bati planok tata? Napinpintas tata, dinamamok ni Apo Diyos. So I need to fight. Di fight ko jay faith. Di binilib ko kina Jesus. Kailangan nga ma-demonstrate dito'y lubong. Amen. So that's number 1 ngayon namin. Number 2, ngayon namin tayo. The world. The worldliness at the dito'y earth. Ure sa dinot papanam. So nga,
Hanlang nga di adaking ka. Di adda jay ruwar. Di wordliness dito'y ruwar. Iso nga babantayan mi dagiti youth. Kanayon ko nga ibaga kinaisak, kitaam dita. I'm so sorry, mga youth. Kaya mga singles, nga linmampas nga youth. Bantayam dagiti agin naram nga han nga time. Han momet nga palaluan piman talaga kastatirik na. Amen. Talaga nga dati kikinursonada. Ba't kita nga han isutar aramidan na dito church. Amen. No, kikinid da normal pa lang dayta. Kung nagawidan kat sa balit turturungan dan, you need to monitor. So nga, trust kayo. Nga makitinulong kayo. Amen. So, nagiging bantayan mi nagiti youth kayo. So, kanang ko iba kinaisak kita. Isuruam isuda. Tikas sa tagpili, lakay kamutin. Kaya hanggang nga nangasasawa, bagamon. Surum karakuha na. Amen. So now, itilubong, it is 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Let us read those verses. Oh, world. Worldliness, tikat na sa one. Not this earth. Do not love the world. Iti James 4:4, timang ayat, the world, enemy of God. So sakmayan, sublan tayo, transfer tayo kay Apostle James. Listen, karagitoy. Ta kailangan agbaligi tayo amin. Si basa. Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Yan. So makita yun, the world enemy. The worldliness. So our citizenship is in heaven. Tagalangit tayo. Taga-kingdom of God. Haan tayo nga taga-lubong. Taga-langit tayo. Na tayo dyan na redeem by the blood of Jesus. So the plan and purpose of God is so itag-prosper tibiyag tayo. Hallelujah. So you need to fight. Overcome those things. Because in overcoming ni Jesus, amin nga kalaban nalpas nga inabak ni Jesus. So if you have that life, the life of Jesus, you can overcome. Amen. You can overcome the world. Hallelujah. So agsubli tayo 1 John chapter 2, the 15 to 17. So nga, tandaan na nyo, itok manen, di papapanan tayo eternity. Kamamayatan. Tadya turturungan tayo nga biyag. Haan nga dahi to'y nga biyag. Diyay sumarsaruno. Amen? No pa'y agrugita ta. Nagbiyak ka kini Jesus, ma-enjoy mo. Okay, next. Verse 15 and 16, 1 John, chapter 2. Okay. Awan tayat ti ama, ken ka. Because ti ayat ti ama, han nga ma-in love ti worldliness. The love of God nga kargay di heart tayo, ti ayat na godly things. Amen. Never nga ayatan di love of God ti worldliness.
ti ayatena dagijay na Diyosan nga banbanag. That's the love of God nga day the heart you. Woo! So ano agbunga na dyan, may love kang may love, tinadyosan nga banag. Verse 16. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Ija King James, sap numala tayo detalo nga major things. Ija nga verse. For all that is in the world, For all that is in the world, the lust of the flesh, oh, lust of the flesh. Iso mo lang, adayay sinful nature day, okay? and the lust of the eyes, Okay. and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Iso tayo dato'y lubong na kita. Ba't kada tayo, naka-overcome tayo? In-overcome tayo na dying Christ. Na-overcome tayo di pride. Ada pa lang sa kabasit, pero at least, ano tina-overcome? Hallelujah! Amen! Kanta yun yung para palakpak ni Jesus. Praise God for that victory. Amen. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So ti kalaban tayo dito yung lubong. But praise God, if you have the life of Christ, kaya may overcome. Wherever you go, uray adadagidjay, ang kamapiktaran, because you have the life of Jesus, humble and lowly and heart. You are humble. Bagam niya kabay mo, napakumbaba ka. You are meek and humble. Woo! Hallelujah! Amen! Ano tayo testimony? May sapay kayo maramidan dito ministry. Habang kami nga prisak ng denggat, the Holy Spirit no, inayon na. So, dari ay, inayon na. Ada tayo ministry tayo, na magkaroon tayo building, pero yung rugimitata, si set media office ko, nga pang interviewan tayo, dyan testimony you. Tayo, ipasok tayo dyan YouTube. So nga, one day, agbalin kan nga popular, no, ado testimony. Kasi mabuya ka ti the whole world. Nati kayat mo nga interview, English, Tagalog, Ilocano, Kankanaay, Kalanguya, Ipaloy, no, Chinese, sa gayap to ti Chinese, nga mang interview ka na kayo. So, nakto, sige, sit up yun retan. Ano, dati naagasan dito, interviewon tayo. Paano ka gumaling? Amen. Into inyat mo ay naagasan. Kung natin. Amen. Pagwapo ka ba sita? Sukat ka. Amen mo no, orekas siya mo, magkiti. May interview ka, kita nyo pimanda ito ay. Orekas to ti klase ng tao. Inayat ni Apo Diyos. Makita tayo dyan. So nga be ready. So nga do, iti isit tayo. Dito yung ministry. Baka may interview to ni Vice Governor Tagel no kasano nga na born again. Kasano nga niresis mo dyan milyon nga bingay mo dyan kalsada. See? Kasjay diyay. So, makikararag tayo. So nga, kitaan nyo rin dyan. So nga, adot kalaban. No, i-process tayo na dyan, adot kalaban. Pati internet. Matmatay. Kalaban diyay. So, we need to pray. Iti napigpig sa nga internet. Nga signal. Pati bangko, numaminsan. Usaran ti enemy. So, aduk kalaban.
Kailangan ti faith. Pati ito, pwede tayo no, minsan. Kailangan tayo nga lumaban. Mas lahat tayo ma-discourage. Pangalalahan tayo nga dito, wag ba ni pastor? Pangalalahan tayo nga iti. Ipatakder tayo ti building nga. Aglaon ti 1,000. Agparada ti more than 100 nga lugan. Pangalalahan tayo nga dita. Hang nasika tikitam. Tikitam di may bagbaga. Tayo so ti kadwa tayo. Kita nyo yung inrugi na kin ni Rolando. Adapain mo unang ni Rolando. Pero handang papariho ti amount. Amen. Kamanga da dyan, after all, may dakitaan, may manmat. Tibungan, the word of God, kada kayo no, agbungan. So nga haan na nga inununa, no inununa na, naupay kayo. Anyo amot lumaban, ngam tata, kaya yun ti lumaban. Woohoo! Hallelujah! So nga nagigay, di kalaban tayo ti world. And then of course, ni Satan, nagigay evil spirits. Nga go work. So nga kada kayo, da kayo dito'y, kanayon kayo nga agbasa, agdengeg, agmeditate, agkararag ti revelation knowledge of God. Kaya kayo nga agtangs, no, that thanks you. Tapno maging sensitive sa spirit you. Kasi aduti, nalakatag sao, inbaga ni Apo Diyos. Nangag ko ni Apo Diyos. Aduti kasi kakadwa tayo. Kung kita am na makadangdangag kini Apo Diyos, madam na maawan nga nakigimo. How come nga dangdanggam ni Apo Diyos? So nga aduti, kunana nga ni Apo Diyos, flesh gayam. In may gayam lang di panunot na. Kat ni Apo Diyos kanon. Baga ni Apo Diyos. In baga ni Apo Diyos. Hindi ko hanga makikimo. Amoy talaga nga ibaga ni Apo Diyos. Dilanda ka. Iti wordliness. Ipanda ka. Iti godly life. So, anong kasasaod nga ni Apo Diyos? Dila na. Dagijay negative na situation in your life. Idaldalan na ka ni Apo Diyos, apayanda ka nga idalan, nga isimbam ti family mo. Pangidalan na ka nga agpreach sa nang isimpa nga ayatom ni asawa. Nalandak ni Apo Diyos, nagprophecy ka ba eh? Ang mapayanda ka idalan, nga ayatom ni asawa. Ayatom ti family. So, question nam dyan sarili ni Apo Diyos nga kanito ay apay handa ka italan. Ijay perfect life ni Jesus. So, nga kanyak inadaadal ko di ay habang magmaknaak ti trials, pre-sure ti biyag. Kanya ba nga talaga? Ti leading ti Holy Spirit. Kaya't kung as masigurado nga sika dagtimtimag kanyak. Awa kaya't nga i-lead nagdita taom ijay flesh. So nga uray da kayo. Midaldalan na kayo ti Diyos. Kitaan nyo, at ipangidalanan na kada kayo, ijay plan and purpose na. Ijay biyag mo, individual, ijay family, ijay ministry, kanjay ministry dito'y earth. To overcome the world, not to become worldly. Hallelujah! Bagam di kaabay mo, kayam na ita. Nyati kaya na. Kaya na. Kaya na. Nagpaidalan kay Lord.
Why? Apay nga kaya tayo? Nagyan ka na tayo ni Jesus. Tibagak lang tap nagbaling ka nga sensitive. Kanayon ka agbasa, agpray, agmeditate. Receive and receive. Keep on believing. Woo! Hallelujah! So ni Satan nga kalaban, darajay, makibibiyang. Padasa na kay ditorsi ka. So, be careful. Kailangan leading nga talaga ni Lord. Amen? Okay, so nga di ay, so kinurkurektar na karon ni Apo Jesus one time, ni Mrs. nga rod, dadagiti kung maawatan tibiyag na, ay testimony kidi ko, couples, fellowship. Ni Mrs. Panangkita kanya na ay panggapti pa naggastos ti kwarta, kasla tornado, kasla whirlwind, alipugpug. Itod mo, esos, awanan no bigat. Or, tuno, ada pagkasapulan, ayan ang heday, kwartata. Awanan na, napanti kasoy. Ay, hunayan nga napan nga amin. Sige ka rin market. Nanginat hotdog. Namisan, napan kami di grocery. Ay, kukwak lang dito eh. Napan kami di grocery. Ay, agnenervyusa. Tapidot, tangapidot. No siya, kita pa lang presyo na. Sa ako'y karga. Surat, pidot, tangapidot. Asus man eh. Delikado di counter. So, kakasdaya kanya na. One time, nagpatpatakder tayo ngor di pag-Bible studyan tayo, iti Mountain Trail. Agbali na gito'y tartrabaho, ti purchase na ti materialis. Medyo nagaburido at 100,000 kailangan na. Ayaw, natin kasta nga kwarta ko na. Kung kuna kinimisis, pangalaan ka taditan. Pangalaan ta. Pangalaan ta. Sama ko na. Amo ka nga, wanti, inurnong na ata, whirlwind nga ron. Kaya di kalaban nga may sa, na jay, agbibiyag kay di akala nga ko na da. Tata, aya, hunda rabababakaya, hunda lalalabakaya. Lord, I need a supernatural miracle or intervention of your power. Mitom na ito eh. Amen? Diyay kumarakararagak. Mangkikita iso na. Ay, nga unay nga kararag na ito eh. Urabahaya robosanda. Sapay alahanda nung bigat. Hindi rabihikat makita na aboriduak. Sana ko na. Ada mo kwarta ki dyan. Ano? Ada kwarta mo. Ada di mabangkok ki dyan. Intawid ruon. Ay, daya. Nangaramay. Kaslang ka nga mamati. Ada, de barbarya nga. Inurornong ko. Adan sa ti 120,000. Ide bangko. So, tapan ta withdrawn. So, titid ta. Haya po. No, minsan matatli ibagam. Pahan mo ibagbaga. Haros laurin na lang, diretso ko. Ibabagam ata. Aamun piman ti pamilyata. Ken amuta ti may sakin may sata. No, ada ngay umununa. Kaslakas day ko mang rason lang dayayan. Natiklo ka. So, ay adayang. Diapan na winidro piman. Na withdraw na nga dagos. So, inted na. Awana na. Na-review ka kaya nga permi. So nga hura, bakaya, rabasan. Pakpakawanan na kapo Diyos. Ti panangkitak nga whirlwind. Nga tornado na ito'y. Ti panagastos ti kwarta. Adagayam matpiman inurnong na. Forgive me. So makita yun, ano ti kalaban? Kalaban ni sarili din siya. Isong adot, nagbibiyag ka na kayo, tikasay. So nga nariri kayo,
Ti asawa yo, hanyo mo dati strength na nakadulin. You need to respect him or her. Ore pa ng disiplina ti ubing. Kada kami, iti ministry na, may isa, nagiti ubing ko ti problema kiti. Kasi may isa nga pasto. So kunak ti jahe. Isaac. Tana Isaac tinaw na. Kailangan. Manoday bagak tong palam. Pastor na amam. Santos siyak ti ulo. So nga denggam ti bagak. Wan papa. Hindi ububing pa lang isunat. Napanakayayam di kaaruban. Braha. Ada nang idarumay. Nakayayam mo't niya isak ti braha. Ay iso, agfure kang ubing. Dadabi man ni Isaac. Saan ko ta? Pwede nakayayam ka kano? Wan yan. Braha? Wan papa. Apay imbagak hanggang pastor ni amam. Kang umibabain. Jagat nakaungot akay. Talaga danugok kuman ngay. Awan mo ti pustana papa. Kuna napiman ta sumangbot. Kumapiman na rason na. Tumakita na nagpigargarak at awan na ta danugok kuman derupa na ngay. Indanog ko diding. Tada mo lang mo ti asik nga lumadanog ko na ito ikat madadali agong na pabasulon dak no bumaru. So diding. Bimtak diding. Day plywood talaga nabtak na pigsang talaga eh. Ngaming kabil ko dyan ungot ko. Sangit pi man na isak. Manibo dyan kabutang dakon di ubing. So dagi dyan. Ado ti kinalkalaban mi ti ministry. Ti personal life. So imbagtahan ko na idanon. Ta ado ti ubing. Akas jay no youth camp. Ibagada. Ni tatang ko. Dinisnugdak. Ni Pastor Lando na realize na yay. Ta isot isingir di pulis nga anak na sabay. Pulis sa tanga dakdakil nga misuna. Sika nga dari nga. Kung nakot, magata born again. So kaya natin agsuri. Asjay tinararami ko. Kanakabutang na ko nabing. Pati ni Ruth. Permitting ka sak insakok. Ay, pastor. Sako natin anak na. Suri ka. Kung nakot, agsuri. Dati madingin naramid na. Isako na ka. Din sakok piman, sako bedbedan, sangit ni Isaac. Warwarang piman nga papa ako. Masabalag sorry. Sorry ka. Madik ko na naman. Ano? Nangay kasada to'y kinita kami kini misis. Ganawin arwarak. Inikat ko mo lang yung sako. Arot. Sorry ka, wen? Sorry, Papa. Pinaikat eh sa ako sorry. Dagi si start the ministry kumkonformi. Kaslak maupay. But praise God. Tinultulungan dak na Apo Diyos. Kana tata. Makitkitak lagi ito yung ubing. Usaran ni Lord in His kingdom. So nga permi ti babawik. So nga ko nga naadal how to train our children. So nga, agpasalamat dar ikiniilay na ano sakbasitan na dyan. Mayaten. So nga tipag-disiplina, the love of God. Hug them. No, dati wrong, hug them, embrace them, and then sayo baga, we love you, anak. We love you. So nga kasto iti plan of God, iti biyagyo. So tinaramid ming nga maki-join na ti church. So nga, kaduwak mo lang isuda, no apay nga ti ministry, ket kastoy. So there are so many fights. So you need to fight
good fight. Woo! And then ituloy doon to, I have finished my course. I have kept the faith. So nga, keep on believing. Even, noon niya di pagpagnaan nyo, keep on believing. God is there. He will never leave you, nor forsake you. You can overcome. He is blessing to you. Tumakdar tayo. Hallelujah. So ano ang yaman, dagiti situation nyo. Now is the time. No natamaan kayo manijay, o no tinats na kayo ni Lord. Sino man ti Ama, nakasjay, sino man, oran yaman nagayay situation, sakit, o ano kailangan nyo, may purian. We are here to help you. So nga, wayami ti altar. Kadagiti mang receive kaya ni Jesus. Kaya kadagiti nga mga surrender ti biyag na. Mga surrender ti flesh. Kailangan i-surrender yung. Then i-receive you nga you are new. You are new in Christ. Tagalangit kayo. You can overcome. Amen. Hallelujah. Yaman papaaramid ni Lord, you can do it. Panunutin nyo no sino kayo idi. No yan nagbalinan nyo tata. Kaya ni Lord nga dublian na kita. But you need to fight. Amen. Fight to overcome. Because aming nga kalaban, inmununan nga inabak ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang kanta, nagitoy, come on, nagitigabsat, kung nyo mag-bow down kay Lord, ito'y altar. Surin ni Rio dagityan, amin naging kalaban, naabak na. But you need to surrender. Surrender you that die kay ni Lord and accept the real life, the life of Jesus. Amen. Nakayumat kaabsat, walin nyo i-assist. Nagiging kaabsat ng Almighty altar. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kanta tayo di may isa kanta. At habang makankanta na ito, just come and surrender everything to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, to Jesus I surrender. All to Thee I freely give. Come on. Lady, hand pa ng receive kay Jesus, number 1. And then, dagitay kayat nang ag-change. Dagitay, kaapsat nga dayo overcome na, nga marigatan nga overcome. Come now here in front. Kailangan nyo mapno itilay ni Jesus. Come on. Sino ba? And trust Him. Jesus loves you so much. His presence daily live. Hallelujah, hallelujah. Surrender
My blessed Savior. I surrender all. To Jesus. I surrender Sino ba? all to Thee, my free Sakbay. Dilan niya po Diyos. Like the situation you need to surrender your life first unto Him. And trust Him in His And receive presence daily. His life. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Praise God. Kayo man isang surrender your life to Jesus. Surrender your situation. Surrender you nagitihan nyo mag-overcome. You need the help of God. Hallelujah. So follow this prayer after me. Ama nga Diyos, mayaken ka. Dawatag, hindi pa nang pakawan mo kanya. Kariso aming awaspaso. Babaan ka ni Jesus. Nga natay jay cross. Tamanipot tatan. Accept ito'y pusok nga ni Jesus. Ti Savior. Natay suna. Kapukan niya. Ngam nagungarmat na. Para kanya. Salamat Ama. Ti ayat mo. Nga nang isalakan kanya. Isukok ken ka. Ito'y nga ugali. Kaya't kung ag-change. Kaya't kung agbalbali. Dawat. Ti pa nakabalin mo. Ti biyag. Ag-change. Dati biyag ko. Dawatek. Ngay reveal mo. Babaan. Ti experience. Iti tunay nga biyag. Jesus. Kanya. Salamat Ama nga Diyos. In Jesus' name. Amen. May nagdi may kararag ka na kayo. Hallelujah. Nagdi masaksakit. Mabalin yung latang agiste. Kaya nagdi adat situation na kamon. Sir Robin, Pastor Lando, Sister Irene, Mrs. and Isa. Come on. Let's pray for them. Brother Chester, balin nga ka. Come on. Shh. Just come and lay your hands upon them. All to Jesus I surrender. All to Him. Dawatak lagi niya gasis. Maysa iti maysa nga may kararag. Hallelujah. Wherever love and trust Him and His presence daily live. Hallelujah, hallelujah. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender. All to to Thee, Thee, my blessed Savior. blessed Savior. I surrender all. I surrender. Surrender all.
yes, amen. Oh, to thee, my blessed Savior, Surubin. I Ulit. surrender all. Hallelujah. I surrender all. I surrender. I Arabahan. surrender all. Andalabahaya. Touch your people. Heal them. Heal their hearts. My blessed Savior, Heal their spirit, soul, and body. Touch them by your presence. Surrender all. Hallelujah. I Arabahandiri. Indalabahaya robo. Shakalararaba. Oh, in the mighty name of Jesus, I release your anointing. Touch the soul. Jesus' name. Touch them. Jesus' name. I surrender. Fire and anointing. The Holy Ghost. Touch. Touch their bodies. Touch their bodies. Heal them. In Jesus' name. I command every foul spirit, come out. Leave this body. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. I Arabahan. I surrender. All today, my Savior. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. I surrender all. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, yes, amen, Father. Thank you. Kaya so amin, O Lord, kanang receive, kan kagin a miracle, healing, panaka-set free, kadagidjay, nga negative things. Even nagidjay spirit, kamang control tibiyata. I believe, Father, we have the victory in Christ, freedom in Christ, salvation in Christ. Thank you for your grace. In Jesus' name, amen. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah.